فرید عیسی خلک باجار عفرین روز آوای کردستانه اف چند روزن آلیکاریان جبو عفرین کم دکه دکانه که ویا بچوکه لوی داره لهولیری لی دکانه خوکریه ناونده که کم کرنا آلیکاریان ادی نخماویه که کار هیا یان تننه مشتری تین دکانه ویان نا ادی دردوی خماویه مزن اوه که اوه چقاس آلیکاریان جبو خلک عفرینی کم بکه دبیجه آلیکاریان وی جاره گلکی جدانه پیامنی را ما حلب چه سعدون جد پرسه چما جدانه دبیجه جبرکو اف آلیکاریش دست عفرینیان جبو عفرینی دچه فرید چه کم دکه بنیر بطانیان کم دکه خارنه کم دکه درمانا کم دکه جلو برگان کم دکه و دوان روژین بیدجی او بشینه جندریسی بله کم کرنو شاندنا آلیکاریان جبو عفرین او چند روژه ل همو باجارو کن هرما کردستان بردوام لی اف کامپین اف آلیکارین کو هنها دبینن آلیکارین تایبتن وکو اف گنجه بحثت کنج برکود بیجن ج دست عفرینیا بو عفرینیا زانیارین بهتر نها کاک فرید گل مده کاک فرید از بزان بم اف کامپین و اف چند روژاوین وان آلیکاریان ددن هفدو هنکینا والله ام خو خلق عفريني ماز بو تقريبا حفترو حيشترونا از في ايش في تشتي رابوما از بو ملت خو ملت عفريني في تشتي رواني عفريني بكمز بالسلامات جي بعفريني جي اويجني جي عفريني جني جي خرابوا عفرين وجندريس جني باشا هنا كسكارن تلوده كي هنا كوان بجن زرار ديتنا والله زرار كسكاري من زرار ناكشتني بس ايجشتني دي ساوجي مروفي من يعني نه غريبه انا جندريس وعفرين وجندي من ياك يعني. انت شلون ابو الكاريان درها؟ والله الكاريا هو من تلفون برادرك خوكر منير مقول كاك منير تشتن هنا دبين الفركه زراعي دبن قواري والله مقول والله دكان منه بلافا يا قوند جي قوند احزيه مقول از كيجي بشينم خير او تشكي بكم يقول بك امي ببن وهاتن باشي جيراني من ويقوا كاكا ازددن تاويز وانا اجي زور بيب اشياء فربي متلف منير كير منير يقول مراوري اشياء ايوامي راوستينا بشينن عفيني باشا قالك سباس ام شكاك منير بخبزان بناب اليكاري تشنا وتشاور شاندن بو عفيني كاك منير اگر تورش مره بحسبان اليكاريا بخوجي بك ادبيجم افن او اليكاري اف اليكاري تشنا وتشاور شاندن جبو عفيني بري حمود تشتا سباسيا ودكن سباسيا رودا ودكن رودا الحرداركي سباسيا سروك برزاني دكن وهريما كردستان حمود دكن وكو زانن ما قشت ديت چاو دزگاه خیرخوازی برزانی گشت یکم دزگاه گشت جندریسی و عفرینی او اشیان براستی ماجی تشتی هری بچوک امکانم بکن لور ما ملور يعني ما كان او برادري ما تلفونهم كرجو عالم جماعه برسيار دكي ام تشتاكم كنا ما جو مشكله افا بطانينه اف سيراك بطانيه او هنا جي جلوبر كنا جلوبر كي زارو كانوا اي جنانه واي مازنانه افاجي مواد غذائيه حفظه شيري زارو كانه اره اف بو 4-5 روزنه براستی او برادرها دکانا خودش مرا ملور کوم کردن امریکن دریا مکتب پارتی دموکراتی کردستان سوریا مکتب تنظیم امر ناب امریکن و داره و جور او نا دریا حکومت راوی ریکن عفرینه و جندرس کنگی بگه نوا جندرس براستی اما لما ما وقت من تکلی ازانم هیرو گود تکلی الجر حکومتی کردن على اساس واد روزانا جرس بگینن يعني وقت ما بس از باورم يعني دروج او دريج نكي يعني تديبه دزگاه خازي برزاني سينورا را ريق معبر فكرن يعني وان شاء الله هي فيها ما بس بدك و راوستيان وين هشتا بردوام بكن نا براستي ما بردوام بكن اول فر اف دكانه برادري ما بو رسقيويه تزاني ام بس المكتبه التنظيم هنا بردوام يعني حتى حفظ رجازان وحتى ده رجاجيان بردوام باشا قالك سباس كاك منير يعني ابن او اليكاري وكو هند بينن حتى نها تنه دنوا في دكانه ده خلك عفرينن كارينا وان اليكاريان كوم بكن وكو اوجي بحثت كان دماوي دروجه دي ترده اف اليكاري وبك دست خلك عفرينه